سلاوست تماشاوان هجا جی آزادی روجاوای کورسان آرکی بولتنا که دمجمیر شش ایوار جوار پیشکش کم و به وینو چه مدرس به بولتنا خوا بکن. لروجاوای کورسان دیارده رواندنا زاروکو جوان جیر 18 سالی جالی پککی و پیده و بدامه بکو تو ریگری جوی دیارده مترسیدار را وردیتن و کرن کود وی دم داوی ده هجمارک زاروک هاتن رواندن و مالبات وان بانگا و گراندنا زاروکن خوا دکن. لروجاوای کورسانی دیارده رواندنا زاروک و جوان جیر 18 سالی جالی پککی و پیده و بردوامه بکو تریگری جوی دیارده مترسیدار وره کرن لگوری زانیارین کج مالباتین زاروکن کجا آلی پیده و لروجاوای کورسانی دما داویده هاتن رواندن اون زاروکک بناوی لینا عبدالباقی خلف جگنده تلکرمی یه سر به دربی سپیوا جالی گروپ جوان پیده کو بناوی جوان شورشگر تینا ناس کرن هاتی رواندن و دو زاروک لباجار کوبانی جالی پیده و هاتن رواندن یک بناوی فاطمه زهرا سعد الدین 15 سالیه و جگنده چارقلی و مالباتوی دبیجه کمال همی دریان خست و برصفا برپرسین یه پجه او بو کو زاروک الجموانای و توی اصلا نکاره وان دادگه بکه و جمافی وانا زاروکن 7 سالی تا 7 سالی ببن زاروک گدنجی بناوی عماد محمد حمو 15 سالیه خلق گنده قلایه جالی پکاکه و دودی مها سباط 2020 هات رواندن و گفان لباوی دخون کو دبی بحثا کره خوان نکه و لین نپرسه هر وحال بازار قام شوجي زاروكا كي بناوي عدنان محمد 14 سالي لطاقة صناعة اوتومبيلا كفانا سبي كوتين اسكرن باوتومبيلا جوان شورشگر او رواندن مالباتين زاروكا هول ددن كو زاروكين خواف وگرينن مالي لگروپين او رواندن رينادنا بديو باوي وانا كو بگهنا زاروكين خوا تزانین کو دوان چند روزین بوری دا پککه و پیده درواندن زاروکا دا با ارمانج لشکری کرن و تبلیغ کرن وان د شر دا بردوامن جی علی خوفا دایکا زاروکا بناوی جیهان شیخ محمد بانگا و گراندنا زاروکا خوا کر کو جیهان لطاخن کردین حلبه بریا بهتر جی 3 هفتهان جی علی پیده و هاتوبو رواندن و او مالبات بخوا جی عفرینا روجاوای کردستانینه و از دکه جیانه ما و جیان جی بی 25 رونه برنا خطف بی چوبی انا زانم المهم ای برنا و تالي ام بي حسين الجامونة وما تشي خواست وما قاري وفتلي وما دي وجداس ما قرتن ورافوندن كما بافكي فيرقوا كده قيزي خورا كده شورا بكم المهم كاكي عفدو كاكي لازقين اظن من حريك الوقت بلجيكينا ونماري محتاج يعني اكيب من دستي ماري في قرا دقرن وعاد خوزم بركي واقيزي من بفتلي قيزي من قاصره برقية وبطاقة خو مكتب الجامعة امتحاني صافين هيك بدي يعني هارا يزمش كي أولد خو قد أن يزمش تكن طب نحرم في قيزو هارا فيتوني بشاوتي ساعتو أخوش ده بردوامي بلگه کرنا ناوین زاروکن رواندی جالی پیده و آرکی کاریا ناوین دو زاروکن کردین افرینا روجاوای کردستانی کو بریا 3 سالا و هاتن رواندن اشکره بکه جدر نزیک جمالبات تایبت جار کر راگهاندن کو هر دو زاروکن بناوین امل عبدو جدایگبونا سالا 2005 ورندا عمر بکر جدایگبویا سالا 2006 ج سالا 2017 و لسر دست چکدارن پیده هاتن رواندن جدرن نزیکی جمالبات دانازانی کجدما هر دو کچن کرد لسر دست پیده هاتن رواندن و حتی و کئیرو تو زانیاریک لسر چارانویسا و نهاتیه زانین امل عبدو خلق گنده خضریا یه نافچه بلبلیه هروها رنده عمر بکر خلق گنده حاضره یه همان نافچه بلبلیه بله تماشاوان هجان هاجی خانم هیفا بکر دایکا زاروکا بناوی امل عبدو لگلمه دنباش خانم هیفا ام خوازن ده دست بگیره تجمارا بحثا و یکی بکی کچکاته چاوا هاتا رواندن کچکامن پریب بله کچکامن 9 سالی بو نکتب اگه کتا دوستیا بله از شمالا برای خواهد هاتم کچکامن کنایه
كتشكا من جي برتشوكو ات رابو تشنجام كوميناغون كتشكا من هنايا بالمرة قلت دراسة بيجي كتشكا اكيد كيد ناو فيكي كدايا بله مقو اري كتشكا من ناو فيكي كدايا وادرية من ورا شركة ات رابي نشي مناو بالبلي شفت مختارا بالبلي مغاس كتشكا خد خازم كتشكا من مدن كوميناغون جي رابو بمراتشو وبمراتشو بمراتشو كتشكا تانا الجماية مقولش ما كتشكا من الجماعة كتشكا خد خاطر قو كتشكا قو ملك كيرا راديو يتشي طافير كده استمكي وقول كتشكا من داود الصادر كتشكا من شريفة كتشكا من أزانم كتشكا من تشتيناكي في كيماسي ماجنن من رابي في شورا مرة ترن أسفرت أسكير بوم أسكير بكتا معرفة بله رابي ويكو بينا قند مرة تلفينا جويرات بود أري كتشكا تلبا مايا خلط دين مابه كتشكا تلبا مايا يواش يواش هدي دايكه مقول شو ما يبي شو ركين جي رقم دبينن كتشكا من البقايا بله كتشكا برامج يبجو كمينة وهي حرب بحضرة كتشكا برامج وحيدة برابابي والتركيبي ديال رحمة بو جامع بين ميدا كتشكا ويجي مقدام ذكر أزرابهم شوم فرحة مداريا أزجاريا ديابو كتشكا الجامعة دسات شيم بالبلد دسات شيم ويجي بدي كاتك بجور دادا كات وشي نافك كده وهي جدا قريت عبي وفلوار بين دواجب شوكه بله مقول أمل قازم مسكي أمل ببينه هو أملنا البامايا مقول لباويا مقول وين أملنا قال من أمين نازل تعرف قاضي أقسم أربعة بله لأنه بابي وين البامنا هو شما قلت إن ذيك من نامسي بيش ورنات بمرة دكي هو بس تعرف أرجع خبش هالدنيا مقادي خد شكل معاوي ميدان كي ميقناسك بله بس تعرف خد شكل عاوي عم بين فاجن كي نطاق بيتشي خواني كرام نامن سبي كتشكايل شو او برپرسا کوشترا گوتیه کی بو او برپرسا یپجیبو عارف يا باجيبي ما بهغلا دابو بله. ما بي روبالين بي او خلقا عفینه بو یان باکور بون وخلقا ايه ودارب ما بنصان الحر شهر غيري ما ربو ايه باكوره از نصان مواد ورده دوام دكر ويد ورده اشتكر رابي من متشجك دساكر مفرحه مجي ساكرن رابي طالع تشم جان هبال كي نابي وين بلبله نابي وين ماهيله وهبال كي نازنه بله من بشام دا قريم بعصا خبير مقولش ما بين شهور كيم بمرادك كان بابي وين الفر ميري مواري كي ما بعرف بقوتيني قلت تمام قو بس ملا بابي وين وري قو امك كاتشكي بيشتاكه مقول تمام رابي بابي وين راه متلفين خبر دا مقول تواري كاتشكي بيش مكن ان شاء الله ما كاتشكا خاب بينن بله رابي ولا يعني دري ماجي بري زعيف بي رابي ميري من البداري رابي تركي شي $1000 دين كرها حياة بريبات قرتنجي برد عزيب شي بريباتي رابي ميري من هات عم تشين بالبلي مقول قلت ملا ميري تواري ميري مهات اسكت خد خازم قلت تمام دليوي تشكي مشاوتي رحمه كاتسكيوي رابي تشي مالا جن جمرو فاليني هوا هبالكي بالبلي داير بله قلت بابي وي هاتي عم كي كاتشكيل جندمينن قول بس كاتشكيل وانجي ميجينه وكومينا قلت بابي وي هاتي وي بكوجي الوي بدي هاو ابي وي باركي كاتشكي بكوجي قلت شما اسكي كاتشكي بكوجي كاتشكا داود صالي واش مدتي ها اسكي شما كاتشكي بكوجي كاتشكل من اماند كاتشك كنجي هاتا رافاندن يعني دما شاف بو بسبب بو كنجي هاتا رافاندن كاتشك ناس سبب السبب وكاتشك بالسبب هات رافاندن اشي مالا براي خو مالا من براي من همدان هذا بله. اشي مالا براي خو بس اشي ما كنت تشتكي بستين وار مال هاتم كاتشك حرب فنانه كاتشكاتا وكاتشكا برايتا هردو بهافرا هاتا رافاندن أري كاتشكا منو كاتشكي براي من كاتشكا من نديك هتا دو سيسيا كاتشكا براي من نديك هتا دو ديا كاتشكا من سالك إجا براي مسترة كاتشكا براي بيجي وحيدة بله وحيدة يعني كاس غيري ويتنا يعني- بابي ويل تركبي والبابي يعني و كاتشكا خو نديت وإذا مدى تشخاص ومحاولة كر وهو ضوء كاتشكا خو نديت كاتشك منادي بابي وي هات ومتقاص تشي بالبلا بمرة تقول شي غرزة تشي غرزة مرة تقول عفرينة تشي معفرينة مرة تقول كرفانة مسيسد وسيست عند عفرينة كي ضاق بكاتشك بيش ممكن كاتشك لما ناماندن تو تلفون نافرا ودا چه نبود تو تلفون تو پیوندی تو اتصال چه نبود نافرا ودا لا ما بنا منو كاتشك مدا تشتك شي نبو از بان حميد دولت هادكم از بان حميد هادكم از دارم حربر داريكي
از باندکم از بس کچکا خوب ببینم تلفین حسی کچکا من وره بامن ما تلفین کومینا گند کرد بگود از دخوازم حسی کچکا ببینم بس از نانفم کچکا ممریه به خاشش کرا مکنیا گو بس کچکا تا بمرد حساوی ببیسه گو خبره نرم زود گینه مرا بگ گوتنا مرا کرد بله از پر تاثیر دبم و از دخوازم حسی من مظلوم عبدین گینه از دخوازم حسی من بقرب گینه از دخوازم حسی من اره هر دولت کی از کچکا خود خازم از زانبم کچکا من مدلی خالشه کچکا دو سالی بار نکنه بی باری راکی کچکا خانم هیفا کچکا برای تجی اوجی حطنا تو آگاهی تو معلومات لسرتونه نه؟ من تشتاق جوينا ديا من تشتاق وينا بيستيا از نظام معلوماتنا بله هروا ام دخوازن هي بانگاتا بگینه کو هر دو زاروکن زاروکا تجی و یا برای تجی هر دو وگرینن گلکس پاس خانم اگر اخافتنک تا باوی هبت کاری ببیجی از دخازم حسين بحملي خلقا جيني از دخازم از كاتشكا خد دخازم حسين وي ببينم صورتك وي ببينم وأز دخازم حسين من هاري حر دول حر دارك وإنفان بمكريا أي ضوطي كيف من كريا تعيش بمناكر كسب بمناكر فان ما عاد هذا كاتشكي داود صالي بقسم صالي نكاني في باري راكي نقصر في باري از كاتشكي خد خازم از كاتشكي خد خازم بله خازم كاتشكي فازوان سامحناكم از الحمي دارا قالاوا بكم بس كاتشكي خد خازم بله گلکس پاس خانم هیفا امجی بیوینه کو کچاته یا 12 سالی و کچا برایته یا 13 سالی جبوته ورن وگراندن گلکس پاس بو خانم هیفا دایکا زاروکا روان دی جالی پیده و امل عبدو کو جنافچه بلبله بریا 3 سالان و هاتبون رواندن نافچه بلبله یا عفرینه گلکس پاس جبو باش دربوناته خانم هیفا بکر جه عفرینه میبری خوب بدن باجار قامش لی روژاوای کورسای لگوری زانیارین برست آرکه گشتنه کو بریا 3 روزان چکدارن پیده لدورا پیشسازیه لباجار قامش لو زاروک بناو جودی عدنان محمد تمن 14 سالی رواندن و برف جه که ندیار و برن لگور همان جدارن کو جروجا کو زاروک بناو جودی هاتی رواندن و حتی وکا ایرو تو زانیاریک لسر چارنویسا وی نهاتیه زانین اوه چند روژن و دیارده رواندنا و بنچاف کرنا زاروکن بچوک جالی چکدارن پیده و لی روژاوه کورستان بردوامه چالکوان روژاوه کورستان ده تورین جواکی ده بلافکرن که روژا پینشم بوری دمجمیر 3 سبه زاروکا بناوه لینا عبدالباقی خلف جه گنده تلکرم یه سر به دربیسیه و جاری گروپا که جوانین پیده که به جوانین شورشگر تین ناسکرن هاتا رواندن لگوری همان جدران دیو باولینا هول دان کچا خواه وگرینن مال لی گروپا او رواندی ریندان دیو باوی و بگن کچا خواه در جامعه در شوانیا تندرستی گلک خراب بویه و حتی نهاجی تو آگاهی و زانیاری لسر کچا بناولینا خلف تننه جه دربیسی می بر خوب بدن باجار کوبانی روژاوای کورسانی جی یا هریداوی جی دیارده زاروکان رواندن زاروکان جالی پیده و کو چندین زاروکن کم تمن هاتن رواندن دربار رواندن زاروکا جه کوبانی یا 14 سالی دایکا و یا بناو فاطمه سعدی جار کرده وها داخوه قندي كوباني من وقت ما من جوجك عمري فات 14 ساله هنا كاتي 15 خوشك با مال فات كوباني نساغه هات جام خوشك هات جام خوشك دسير ما برو مشاكل نظام چه المهم دكاتي دربه او دكاتا دربه خوشك نديه او چی یعنی شوفی وان کتی چلی هم نزانه یعنی برام بداری کری ناته تلفن هم کردم ما گزیت نه یعنی امروزی هاتن چونه داری یکجه نهاجی از برای خوب بدم باجار کوبانه دایکا بناوه
گلا شاهین ji Kobanê dayika zaroka Ravandî ya bi navê Fatma bawayekî zindî li gel me ye. Dem baş dayika Delal em dixwazin tu ji me re behsa keça xwe tu ji me re bikî. Keça te çawa hate revandin? Kaçırma hatta malı kuş kapma derman maşaka bir çahabi derkat şey kuş kere diye yani. Kuşta ya derkat eşitler giron akı madi dövme. Amçunle geliyon menedi. Amçunle can havaların kadar yapacak can havalı kinda. Belê. Mazı mago kesli maçu çıkar çorgaslık nehine kate budem hala kate ip 15 dana yani çorgaslık navaya. Kate camaya. أري ويقول نجمة يقول كل جماعة ده خبر مدنا يعني يقول سبوار أم سبوتشون ما قول قيزك تنا يعني ما ندري إذا كاني كاري أم زلمة بالكذا قول قيزك جماعة قول قيزك جماعة وما قلت دي خارشورة بكأس دي خارشورة نقول وچاوا تأكيد كر لودر يا خانم وچاوا تأكيد كر كچاوا لجمع بجيه ويقول جامعة مقول از این آنها کن مقول از رسمکی ویج واروین ما بله رسمی ویج ما را شاندن گوار شوره نو که حیوانی پرورده خلاص که میجی مقول از نو خازم پرورده و نو خازم قیزه مچوچه که قیزه من نزانه گو قیزه وار شوره نو که مقول نراسته قیزه من پشتی عملیات کریه تشنج چپ هلی پیوی چپ بدلی و تشنج مجیره چلی و برای تی پرس بکن کنه وارگانیه قیزه چوچه که نزانه یعنی عینی 14 سال نما چی زانه دبی بخواه هاتیه اولا دبی بخواه هاتیه مقول تمام نحن واحد سالي وجور له مقابل واقع بله با چوچه که چرا دبي بخواه هاتیه ماموی بقرتی بقا اری بقا آره مگو آره اوتیله بقى في سيتش قيت زاري تجرو بعد المجال بعد كم كذا كذا شو يعني ساك زاري خو كركانا كه وسيتش قبول دكان ده ما تيوان بقى كذا باري وبقى تيجي بقى بمرجع دار وش وقتنا يعني تا تجاري كشكافاديت خانم قولي لا من نادي ربنا من أكرم رسمة كيف مراشون ده رسمي راشون جامعه يعني رسمي راشون جو پروردشن داته ببینه نجی مگو از الواجی لیکما مفی روانی گو حواله جیلا مگو رسمي کی گشت راشاندن وینه و رسمي کی گشت راشاندن واناش مراشان حواله جیلا شدن بریا چند روز اشترا هات شاندن او صورت او رسم بری بعد سریون پشتی سه روزان پشتی که هات رفاندن سه روزان او رسم اشترا هات شاندن آره بله مجي مگو ازالتا گلیک مگی داره یعنی مرا گلیک اگو الکسی امش کسی که نوترسن ام ایشی خواهتن نظام کاری خواهتن چند کم بکن مرا وانی گو مگو تمام زرار ناکه از 20 رونا 27 از دار بوده ما قاپ موان یعنی و مرا دوین تنه و دوین ویده که یعنی یعنی 7 شوری وانی باره وانیه او برپرسا یه پجه او کی او که اشترا دبیجی هر گلی بکه او وای ایمالی ای پجه وای سروانا چیزا ممازون چی ناس بکن بخوا خلقا کوبانی یا خلقا کدریه ما با خلق ترکیه مجی مگو ای ترکیه گی دزن مگو تشتان خراباتن وانگی زاری آن دزن رابو حوال خلقو گو واجیش ترکیه مگو اثر وینا دیجم اثر ایدیم بگم تمام کرا که میجی چه کرا که میچو گیره دیسا کرن حسه 7 سالان دجاران دریم بود چو مردیری که مه روزی کیش که موبایلی دیری که قامش که ام کرن حسه وانا بریان حوال رباری عفرینه و یکجی حمزه ام کرن حسه و در که مگو دی عفرین خرابه کر و تفرج خرابه که کرت روان انا کرنا منفرده و چاقه کرا که میجی چو بری بیانی جه کنگی با کرتا چویا كل من 7 سال 8 سال 6 سال نوام بود پشت حبسه بری حبسه که بری حبسه کن کارگو اسکر به ترکیم ما پشت دعوی خلاص بود آره و گو مش خلاص کردن گو اسکر به ترکیم ما چرا گو اسکر به ترکیم ما کردن حبسه
باشە خانم کرێتە ئەڤە حەف ساڵن هاتیە ڕەڤاندن یعنی تەڤلی وان ببوو باشە کەچکاتە ئەڤە چەند ڕۆژن چەند هەفتەنە کاتچکەی من سیزدەی مەهەیە چومێ مەهەیە بە سیزدەی مەهەیە خۆ چەند مەهەیە سیزدەی مەها شەشان بەڵێ حزنی مەهێشتە باشە ئەگەر گوتنێکتە ئاخافتنێکتە داویە تو کاری ببێژی پشتی پۆرێ مچی و هاتن بۆ بەرێتە دزیە یعنی پۆرێ یعنی نو ترکان یعنی تمام دیاتی نگری جامعه حفظه وقتم دیرکتور مادون من مال مگه حجز کردن گفت ما کنی شهیدم بگرانده مگو که شهید من 13 شهید مهانه خودی میگی شهید تا خالان من و آب من و من و مگر تعبیانی دیرکتور مادون گویا هنا $9,000 مدن یان که دیرکتور قرار دو مزاد عالمی کنه و حواله کبو نبی شامدار هی مو يعني زمچی نبی وای کرد وای قناعی یعنی نه خانم گله مال و ملکی و حتنها هاتنه یعنی پگکی بریه مال نوا و ملکی نوا پیشی واردا بودن ترا ربون این دماغارون تمدی وقتشتا داره و کرگر تنکرنا حسه داره و ربون وقت اعتذار کردن جیتالی یعنی نه خالکه دا برن ترا جی وگاران دن بله وانی کرنی یعنی پیشی برن ترا جی وگاران دن وان که بفروشنا مزاد عالمی تالی وگاران دن یعنی وگاران دن باشه گوتناته یا داویه اخافتناته بانگاته رسالاته جبو قصد پیده تو چید بیجی جبو وگاراندن کچاته والله استاذ از قيزي خاطر قيزي ما تشوتك مو قوي لحجدات طالب جوردا ونقابلنا كنت شرح قوي تشوتك مقابل ده كان بوب خاوتيه وقيزي من مساغه از بشتي يعني عمليات كلها قيزي ما تشوتك بله اقول بس قيزي خاطر ببي قيزي تاعنا دار قبرك خانم گل شاهین براسی روشته جی گله کی زحمت ام نخوازن ترا بهتر بردوام بن ام جی بیوینه پیامتا اف گریا کوت نهال سر اکران آرکه تو دکی ام بیوینه بانگاتا نامایتا بگینه مظلوم کوبانه فرماندار قصد برپرسن پیده ین یپگی ین یپجی کو کچا زاروکا 14 سالی یا بناو فاطمه وره وگراندن بگمان بریا ویجی بانگک جعفرين جي جمرة هاتبو دايكا بناوي هيفا او جي بانغا وغراندنا دايكا خوا ذكر كو امل عبدو جنافچه بلبلي افا 3 سالان هاتيا رواندن تمني ويجي بتني 12-13 سالان بو خانم گل شاهین گلکس پاش بو باش دربونا تا ام جي بيفينا بانغا تا بگهينا فرماندار قصد مظلوم کوبانه داكو كچكاتا جترا ورا وغراندن محمد حسين رفبري دبستانا سعادة يا طيبات بحث بريارة رفبريا بادي يا قرطنا دبستانين طيبات نخاصم ين كو بسر وزارة خواندني يا بسر رجيم سوري فانا دكا كو رفبريا بادي او نچار کرنه دري دبستانا خوا بگره تاوی كو شخصت خوندکار تيدا دخواندن و 67 مامسته دوی دبستاني ده بون بريا چند روشا ويرك گلكي بإيش نوچەیەکە گەلکی خەمبار بڕەباندنە کەچەکە تەمەنی 11 ساڵی ژعالیە چەکدارên پەیەدەڤە هاتە ئەنجامدان ku destpêka krîza Sûrî û birojana peyda li ser revandina zaroka pêşveçûna Înakê domdar e tevî ku rewşenbîr romanûs calekvan siyasetmedar rojnamevan dîroknas heya giha saziyên netewên yekbûyî saziyên mafên mirova bi berdewamî li ser şiyarkirina qedexekirina revandina zaroka berdewam bûn lê pêde guhnedaveyekî û ji aliyê dîve jî kiliyên dayîkên wan a tu çareseriyeka rastaqîn pêşkêşî wan nehat kirin beravê jî vê yekê nabe keçika temenê 18 salî bizewca lê dibe ku ew keçika bin temenê 18 salî de li senger û çeperê şer raweste û bisekine û singa xwe bide hemberî singa dijmin ew dîmenên şer û kuştin û pevçûna dîmenên xwînê ku projana bi wan zaroka remezin dibin bi tundûjî bandorekê li paşeroja wan akê dikin
بلا ئەم vê xweş zanibin paşa rojavana kê xwendina bi zanî û zanistiyê Kurdistanê were avakirin ne birevandina wan zarokê bin temenên 18 salî bêguneh. Em hêvî dikin û gaziya xwe dîsa digihênin va fermandar û efserên PYD ku wan zaroka li dayîkên û bavê wanakê vegerînin û wa kar û kiryarên xwe serrast bikin. Bila ew karên wa nekevin xizmeta dijminê me de. تماشاوان ایجا اف چالاکوان ماهر حسین بو بحثا دیارده رواندن زاروکان لروجاوای کورسان دکه و دیاره لیدوانا برز محمد حسین رفیبره دبستان سعاده یه روجاوای کورسان نه آمده حتی که آمده ببه امیجوارا جارکدن نمایش بکنه جماع حزیرانا در بازبوی و رفیبری پیده بریارا قدقا کنا ریبازین خوندن این رژیم سوریه لدبستان روجاوای کورسان دایه و ریبازین خوندن این تایبت به رفیبری پیده لسر دبستان سپاندنه هر وها بریارا قدقا کنا و کرنا خولین تایبت این خوندوانان ده قناغین اعداد و سنوی ده جبو خواه ودکن دا کو پلین باش ده خوندن خود ببینن او جی قدقا کریا دو بریارا وان ده هاتیه هر مامۆستایەک vê biryarê bin pê bike û xwelên taybet veke dê were sizadan. Pêdê li Rojavayê Kurdistanê biryara girtina dergehên dibistanên taybet yên ku bi hezaran xwendevanên Kurd di navên xwe de têde tomar kirbûn, navên xwe têde tomar kirbûn, serkeftin di xwendina xwe de diwan dibistanan de bi dest ve anîbûn, mîna dibistana Suade û gelekî din daye. بله تماشاوان اینجا نهاجی از برای خوب بدم میوانی خواه برز فیصل ناسو اندامی کمیته نواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا قامشلو با آیه که زندی لگلمنه دم باش برز فیصل اگر تو دنگیمت کی بله برز فیصل دما کونو چه فروتنا دبستانا السعاد هاتیه بلافکرن براستی خلق گلکی ماتما ایمان دوی دمی ده دما کو دبستانک تی فروتن واتای چی ده؟ سلاو رز جبوی تا جبوی چی کرمانده آرک بی براستی ام بریارات استاندین از ناخ مغری بریاره دجی ادویجم او عنی فرمانک و نا بریارکه تم بریارت استاندین جبوی گیشتی ملت امرو ولاتی امرو بکار بیجه وقت بیجه بخیر پروژه خدا و پیش بکوی طیبت جی دواره خوندنی ده یعنی او دبستان سعاده بصده کسی خورد ایرو پاریزار و اندزیار و پزیشک جه درکتنا و ایرو خدمت ولاتی خود ملت خود کن یعنی او بریاره هانی تم خدمت ملت امرو و قطبخانه و قطبیه ما تشتکی وات تنتیده خدمت بشکی او کسی گو دجمنایا ملت امرو دکی یا دیجی ام بیجن ام سر بسکرن گلک تبستان دیجی هانا یه برادر ما خریستیانا جی هانا و برادر ما عربا جی هانا چما طیبت دبستان سعاده یعنی اف بریارا هانه اف فرمانا هانه سر حمو گیشتی ملت امرو ولاتی امرو سر بمشه یعنی بشه کی تن ربی از باوریا مده
او ناكبت تميزين وعرفه كي دنيا يعني بالتالي سر دبستان السعادي هاتيه سباندن اف بريار بلي ما مستبده دبستان هنا الباجاري حسا كيجي والقامش لو جي هنا برادر ما وك قول جي خريستيانا جي عربا جي هنا طيبة شما مدرسة سعادة أو مدرسة سعادة ببهنا بله يعني بكدك وبخوينك وبتعبك مظن ودريج سرفي دبستان هاتيه كرن وقت مقود بصداقة سيرو جي دركتنا خندواني بلند خندنا خد زنكوي وادا خلاص كنا يرو خدمتها ولاتي خد كن يعني اف بريارة هاني بريارة كا قد ديجي كردايتية ديجي ما في مروفاتية يعني جواتي خصين جي ريفابرية قو بكار بي خدمتها ملتي خوب كي يتشوى امي ولو بخنا همبري هفدا تشوى ريجيم سوري حزب البعث امي رخصتي دولتي الشامي بينن افده 12 سال في مدرسة كانوا خباتها خد كي يرو يك رونشتي وقلمك بريارك ليخي والله دبستان هاني ديت النبي يعني جبوي شي يعني شي تعدارية يان تشتكي بكربن هرنا شامي بايتختي بكربن رخصتي بسنين او زماني كردي يقو او في بعد كن ترخيص بيلسن ام حمود خازن زماني كردي بخوينن بس تايبات وقتي قو دي ياسان سوري دات قانون سوري دا قو معترف بي بله اف كسي هانا قو هات خون صبن نكارج باجار قامش لو دركبي هر كيجا سيطرة كي حاجزة كي دروا قامش لو وبيع قلتن جبر عسكرية خوينا جار نكريه يعني اب خوازن وقتي بكار بكن برا رخصتي بينن اب تجي زاني وغين ما حموج زانن دا خوازية بارتية كردية سوري حموجي وزمانه كردي يكجد ارمان جواي سر كدبو بله ايرو برا رخصتي بينن بود اب تشتي يعني فرمي به راس به ام حمو بكن يعني يانجي تي د حكومه تنن دندر سوري ده وات ما يعني د اب كسي يعني يجو بخويني ورابي مالا خو به شامي يعني به لاتقي زاروكي خلوا درب دي خوندن اب جاليه كي وجي زاروكي مرو به خوندمان بينن دواره ابوري دجي گلك زحمت يك مالا خو به بازار كي دي نه بازاري به لاتقي به شامي به حماي حمصي بدي خوندن بله بيگومان زحمته بيگومان زحمته برز فيصل تبخوا يك جي دامزرينرين دبستان السعادي اگر تو هنا كيج مره بحث ديروكا و دبستان بكي رولا ود لهرم لدفري تشبو ما دبستان سعادة برخصتك معات استاندين بصلاة 1000 ونهاد لعات استاندين بحمو كاغتي خو تشتي خو حمو تشتكي قانوني يسايي تشبويا ما حجدان وزدا وقت بيجي شعبتي دنا شيستو بينج ما مستاتي دبون بينصل شصد قطابيان تيدا دخوندن يعني إيرو مثلا وقتي أم بيجي شيستو بينج ما مستاتي دنا شيستو بينج مالبات إيرو رزق واكا ساتي قد كرن أبي بينصل شصد قطابية قوتين تدخلن إيرو أبي هاني صبي حمو دبج خدنا خو بردن دبج بستاني بردن وهرن ولاتا كدي يعني دبج ولاتا خو بردن كوچبر ببین يعني هن بازار کی لندروی سوری و دواره ابوری دجی گلک زحمتی جواره های يعني ت پوره خود ببی دفره کی دی بده خوندن يعني جبر وی اوای ام دخوازن اف کسی گو وی بریاره هنی او از نوید کارم کجم به فرمان اب نه بریاره کل هبرونن خوشک سر بستکن که وقت چک بیجن قنجاوی خرابیه حتی کیجا درجه اب دبستان هنی بالصدى کسی انا جي زانكوي خو خلاص كرنا وكسن باريزرنو اندزيارنو جيش كن خدمته ولاتي خد كن يعني نا بشكي وقت بيجي راشترا سلاح او بشكي تروريه او ديجي مافيا ملتي خدكي او ديجي نصما خدكي اف خندوان كن اف خندوان هاني بكاربن خدمته ولاتي خد كن يعني هرن بكاربن بريار نابستين اف بكن بترخيص كرن ويان جيب برياراني سر هر كسي بمشينين يعني شما سر بشكي بمشاندن سر وقت ما قد بله ده دبستان دي هنا يعني در خصنا فان برياران باجانديا كده كارفدان ويچبن قالو ما مستلم قلت اب كسي بات شتات كي باوركا نحج ولاتي خد كي وناخذ خدمته ولاتي خجيب كي اب بشكا
دخوازه دجمنایا ملت خوب که دجمنایا خوندنه بکی بخوازه ملت مرو کسن نخوندوان بن و جاهل بن و کسن وقت بجه کارکر عادی بن و دبج ولات خوب بردن اویک جیجی بکوی خدمتا گوبکار و دبج ولات خوب برده وقت مگوت کوچبر ببی درکوی دربا بی خوندن ببینی باش divê peyde çi bike çara çi ne بقول تي قوستين جو بكار بن مناخكي باش جو خندوان را بدنا خويا كرين جو ملتي مرود بيش كذي ايو دما خندنه ندما تشكي دي تي قوستين ال بريارة خو بكرن و بريارة بدنا علي بريارة كي دينن ويانجي هنا شامي رخصتي بستينن و اف دبستان هاني اف خندوان هاني قطبياني جو شهادات خبستينن برنامج خبستينن و بكار بن سوريا اعتراف بالبرم از الصبح زانكوي كي از بصينم ودي سوريا ده اعتراف في التنبي اذا شفت من برنامج مستنديه يعني بله. هذا بكار بن سلبي بشكار بكن ناحيه قانوني بصينم اب كسي خلنا خلاص كربي وبكار بي جيانا خو بشروجا تبي بكرن يعني حتى رجع يرو تشتك نبوه بريارة بستينن وبيقول الحل كي اللي بقرن يانجي ناخذ مدرسة بكرة بخكا منشأة جديدة بكا منشأة جديدة ولاتي مروجة فايدة بكي ولاتي مروجة فايدة بكي يعني ما بسطة اف بريار بتاني كردان ودبستان الكردان دكا ارمانج بالي الجور زانيارية من بس دبستانا سعادة يا بيان هيا ومدارس يا بقدر ما خريستيانا هنا غير واجب دبستان هنا نا تاني يعني بدها مدرسة دي هنا بله. بدها دبستان دي البجار قام شتول والحسكي هنا يعني اجواء بيجي يعني كان يعني يعني ارمانجا كي وقت بيجي حلكي ارمانجا واتشيز مثلا يعني بله افكس يعني وقت ما قلت ابدا 12 ساله كاغتي تب نظامينا وزارة پرورده معاتی استاندن حکومت سوری سرک وزیر وی سر امزکریه و حمود اشتخو سربسته يعني و 11-12 سالوی کاری خود که صد کسی قطبیان جه درکتنه و شهادات بلند استاندنه يعني ایرو جوات خستن بریا خستریه قد بجه ام او آریکاریه باره بکن و راحتیه بدنوا تسهیلاته بدنوا و ملت مرود بکار بخونه بکوی زانكوي مزين قد نخبلن بكي يرودم دبا خوندنه يعني بله گلک سپاس برز فیصل ناسو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس جو بشتر بوناته بله تماشاوان ایجا نهاجی لیدوانا برز محمد حسین روی بله دبستان السعاده آمده بویا مجوارا نمایش بکن ما مدرسة بكر جوين خدمتها ملتي خواه روجاواب يقام شلو بقشتي بكن دهزر دهابا بفكر مدرسان بيش كد أزقلك من سر تعبيم ومكار كر ومقشكر طلابين كان شست طالبي مع مستين كان شيست وحفت مع مستا بيشتي قوري بدريا خسر أف قراري ندرس درخستن مدرسة تيكتشو شما تيكتشو اف قراري دركتن حمون نجي خدبون ريفادريا خسر بري جو سريكة سياسي روجا ربي دستي خوا خستنا في خواندني دا خواندن كشت القام شنو خواندن نهشت علم هو بيشكت جبايك برا باش بقريا جو خواندن نمينة جواك نامينة بيشكتن چينا مصر مش نمن هاجة تكر من هاجة عالمي اليونسكو چيد من ذي اعترافك الدولي بيهبي دي بكسنا باسبورت يدا كار بكن اي مقاي وقبو هو بربو ومولو بكم تسبيكن چينا بي من دي افطال بخوينة دي من هاجيوي معترف بي دي صبا بكالوريا خورتي مادستان سريد ده حتى بازا دي چونا اوروبا و امريكا و دي چونا صينية دي چونا ماليزيا دخوان دي دهات نغرد بونا باسبور جواك بيش تخصن ايرو جواكاما هو بيش تكبي اذ اجيال ترچون صبا وصبا اتفاق كسياسي چه بينامي هل شامين فاضاتا بكن اذ كسي اذ منهاج خواندنا تشتكيوات ويتنبي كس اعتراف في منهاجيناك ويديسا ويش بيشيبا بقرن اذ نفش ويحمو قد نوا ضالاتشو از ديسا دوين مريضا برياخو سر دوين خوا بقري
خراببونا روشا خزمەتگوزاری لە سەرانسەری ڕۆژاوای کوردستانی ڕۆژ بڕۆژ زێدە دەبە و بهتر دەبە تایبەت لە باژاری کوبانێ ڕەوش gelekî xerab e her ji ber peydabûna krîza elektrîkê û her cî ji derketina krîza avê ku ava çemê Feratê ji aliyê Tirkiye ve hatiye birîn û bûye sedem ku elektrîk li tevaya Rojavayê Kurdistanê were birîn. Li seranserê Rojavayê Kurdistanê roj bi roj rewşa xelkê xerabtir û aloztir dibe. Ew jî bi sedema xerabûna rewşa xizmetguzariyê bi giştî. Li tevaya bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û bi taybet li bajarê Kobanê rewş gelekî xerab e. Hem ji ber peydabûna krîza elektrîkê ku ev demeke çêbûye û elektrîk li ser xelkê hatiye birîn. Hevdem bi bilindbûna pilayên germê ku heta niha ev krîza nehatiye çareserkirin. Hem jî derketina krîza avê ku ava çemê Feratê ji aliyê Tirkî ve hatiye birîn û bûye sedem ku elektrîk li ser tevaya Rojavayê Kurdistanê were birîn. Ji alekî diva grûpê çekdar yên Serêkanî û Girêspiyê kontrol dikin, avê li ser bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê dibirin ku xelkê bajarê Hesekê di rewşeke xerab ra derbas dibin û bi zehmetî debara jiyana xwe dikin. û hin ji wan neçar dibin ku avê bikirin ji ber pêwîsta wan bi avê heye bi taybet ku niha werzahavînê ye û av gelekî têbkaranîn. Ji bilî peydabûna her du krîzên avê û elektrîkê niha jî krîza nan derketiye. Ji derên xwecehî ji Rojavayê Kurdistanê danizanîn ku careke din krîza nebûn û giranbûna nan li Rojavayê Kurdistanê û bi taybet li her du bajarên Qamişlo û Kobanî derketiye. Weka ji derên xwecehî danizanîn ku ji bilî giranbûna nan, wezna nan ji 1205 gramî bûye 905 gram û her reptak ji 9 nanan bûye 8 nan. Her wiha jê dara danizanîn ku ev krîza dubara li Rojavayê Kurdistanê derketiye di demekê de tê ku ev bûye çendîn roja demsala çînîna genim bi dawî hatiye. Rêveberiyê peyde bi hezaran ton genim ji cotkaran kiriye û di dema ku Tirkiye û grûpên çekdar gefan li bajarê Kobanê û Enîsayê yê Rojavayê Kurdistanê dixin. Îro 4 sal li ser şehîdbûna pişmergeyê leşkerê Roj Danyal Hewas re derbas dibin weke îro 5 tîrmeha sala 2016 de pişmergeyê leşkerê Roj Danyal Hewas Mahmud di şerê robrûbûna rexistina Daişa terorîst li beriya eskî Mosil li Herêma Kurdistanê de şehîd bû û rewanê xwe kira qurbaniya xaka Kurdistana pîrûz. Pişmergeyê leşkerê Roj şehîd Danyal Hewas Mahmud xelkê bajarê Amûdê yê Rojavayê Kurdistanê sala 1993 de ji dayîk bûye cihê xwe di nava lîwayê yekem yê leşkerê Roj de digirt. Jêr kontrola rejima Sûriyê de bi vîrusa koronayê ketine li gor tendirustiya rejima Sûriyê ragihandiye ku doh roja şemiyê di daxuyaniyekê de pêketina 10 kesên din bi vîrusa koronayê ragihand û got ku her 10 rewşên din yên berketiyên pêketiyên berê ne li gor tendirustiya rejima Sûriyê heta niha hejmara giştî ya pêketiyên koronayê giştiye 339 kesan ji wan 110 kes çêbûne û baş bûne û 10 kesan jî jiyana xwe ji dest dane. Belê temaşevanên hêja bi vê ayam giştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.